Mogisusuai kata purimana Toririmo Dato sinduala Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon No gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko iran sinundaw kada katongo Yesus na sondihon Harmaso tako sa muna Kosarot ako dinangaantakan Korwol ginaw ilpong sara Kada katongo haro isondihon Haro sondihon No gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko iran sinunod Yesus na sondihon Harong sondihon No gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli Ay soko iwan sinundaw kada katongo Yesus na sondihon Ay soko iwan sinundaw kada katongo Yesus na sondihon kada katongo sondilo di Yesus Kay kanomi sisad isang sambayang kinarahingan isang kerajaan sorga kusabon diti insan padaon sikaw yahay dan kapagyampayan dahay kusabon nagbayno maya diti pisi saan na sumambayang misusuwab mamdadamot dahay putilambos iti kabaktian iti nga may dad alumi sa piramutan dahay gisamdot kasandot at modern na pelajaran kusabon bayno mayno isa sa maday ginaw dahay maidok katarimo dat nununo pe boras-boras nu dit awayaan dahay dat kusabon bayno tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus amen kaya kasanong kusabon sanong kusabon kumadati puji Tuhan tu kasabon na bayna insan pod kano takad kapagyampay isuanggat kay sisan dati dat sumbayang iho sendiri nga on sikaw ko makinarahingan tu napasik do awal di ko pin napasik tanak nga kukulan awal ko pin napasik gisambok kodop kago arohay din nakalaboy bayno na po nga pelajaran po dati nino pa ikanihab nga ya di koinsok nga bayno na po nga niya galidit no di na bayno ya di kasinduol da bayno ang tajuk na pod panambarasan dati nga korongo wisyo
loloho dati. 20 hari bulan 4 insan pod osonong tadaw kinasusuon kumadit nasusuh hay di tadaw di bayno. Nagi sakirad harahi mamaramay dot ay ulang tahun pinisasawaan di tahun di tadaw di bayno. Selamat ulang tahun perkawinan kumada ko, okay? Okay. Pailoan man tadgod ako no kasadya da pelajaran ni bayno. Isay no pada ko hitid dit ako suwang terpulang na ako sumuliwan ka mo ki hodya pakitanan ko kusung lagu mo tila hori la di kusung di bayno nga ulong pa yung kurot ako badit. Hingga na po ari-record ki. Okay, jadi buat tidak mengecewakan kadidan orang putih. Bayno na po nga paparang ako monandig ako bayno. Asaro dahara ta kita ko iya na monandig. Kau kita na la turiding ko dem man pot mano na lagu istimewa tino. Monandig ako bayno. Nga ako pa kalambus at iswanggot. Papalambus sa sinding iti. Isa konsikahan ko agayo kumad o insanan no makikinangaw dat dusun ministry to inapahit pinagiuhupan dati dat pangano diti tungkap mentok di pasar Senchong nga noriko tatagit dati ay sa pahalangan ano kubay no konsikaw di Eldalimus gutong ngarano pa siya ditid o kita ko nga tamba daw talon sabah to ay kano isiyo dot mo'y popori ka titungkap po makikinang dusun isang pamagunan ay ina pa ikalansanan dati nga hari sabat o rikot kano to kumyampay kago di pasar Esenchong dot paing kukuro tumaguang iti pagumpuang gorogon isuang ko pasyan dati. Jadi insan pod mongosyo puji Tuhan kumad sokongan do kayo. Iri pagikang ko dit PA di siyo itanak siyo sendiri ogira ta sokongan dia lo puji Tuhan montakidit anak kasiwat akan ikaw dan akan ka ilo na sumbangan to ko sumbangan sambayang paling penting na po nga ino pa sumbangan dat paling agayo kampay to kod iswang dat kay sisanid di miagal dati sumbangan na po paling agayo nga kano kod mo ipakinongaw iti kay sisan dati mo nikid kaswabon iti na po mo ng boros ino pa yung manahak pat samangat nga kau kita dahara tulun na mo intong kadang-kadang idhara o kita kung idi kalangan na kung mapaharad siaran langsung iho nga mo yung intong to aramay gahit sikil-sikil na kung mimboras ako'y kailad ipay kukuri na kung man paindalan no pengukuri ralan na kung papaindalan dit contohnya penjual itu nggak kasut-kasut ka atau nggak kantung-kantung kain-kain gitu mintang aku kayak dit dah kayak ralan det di jadi sekurang-kurang kok kita kudu pengakan aku may panakaw di idea dah kayak gitu jadi ay may to ko no may sokongan maya dit korikot to ko do mo intong agayo mati ko di agayo sumbangan ki dot suai peminanahak ko sokadung maya dot sumbangan dot sapot kumadi siyo iyo kayo sendiri nga mamagunahi dot tusin panuang ga reload panuang ga data double sumbangan batas sa pagkinarahingan double barakat ta ka di ba tuntugan
tuntugan no po barak ako nakongon po ya saya nga tuntugan gitu. Jadi puji Tuhan mantada sa kadong dati din sanan. Bah pasandatan na di lagu lagi. Insan ko na ti manandigat ako kayo manandigat ti bo. Iti na po sending iti nga tahun 2016 kadala diwinan sa ko. Iti na po kapasyan dati nga gumukuha baling kahangan. Tu tadon to kono po nga akon kahit po magunan kay warga negara kita di sorga kagad di. Asaro to kono gidet sangayon nilet dosa. Isuak na kapasyan to ko. Pagindalanan dati di iti pamagunan o gumuo ka sulu. Okon ko asono nga magindalan. Okon na po ka kinurahingan aratu to ko. Manta di kanono tumilombus sa sumangod kada tokod ahuyan. Langga iman dati kada do kolomok. Sumondih to ko kumakinurahingan itinopot usaha dati nga amu sia-sia. Sakiro na pod kamanang toko. Kalantoy kakamanang ko dusun. Kalantoy ito kono po nga kataada no miyampay dati. Harati tungkap dati datahakon na kinarahingan. Miyampay nagi kadaw kinarahingan dat sa gigisom. Wah. Kong porasok ko monopot. Kulam kayo lang kapiyating aman pa lagi. Itinampot di ati nga tinahak sumandak. Dan tangan do idadi man kapiyagi nga mila to kay tandu milay ko sa iti bo. Nga kada may ganti ayat itinahak kinarahingan. Amang ko di Iris. Hidup ini banyak tentangan sebab kita bukan dari dunia ini. Hidup ini banyak cabaran sentiasa dibayangi dosa. Perjalanan di dunia ini penuh dengan onak duri. Bukan mudah menjalaninya tanpa Tuhan. Kita akan jatuh. Tetap berjuang, jangan pernah lelah. Langkah imanmu jangan goyah. Tetap bersandar kepada Tuhan. Usahamu tidak sia-sia. Sukacita bagi yang menang.
damai bahagia bersama Tuhan selamanya. Tetap berjuang, jangan pernah lelah, langkah imanmu jangan goyah, tetap bersandar kepada Tuhan. Usahamu tidak sia-sia, sukacita bagi yang menang, jubah putih milik kita, sukacita damai bahagia bersama Tuhan selamanya, bersama Tuhan selamanya. Tokom milah kopi ay pamamang reading eh. Kesyo to ara ati lagu nga ay apa na ka dusun badagyarid tapat kopi bagi arwaya ko ako tandig gat man ako pingkuminad ang anakal ga kumin ako nga asiriba kapiyagyan akan ana to kasadya at tiyo nilat gitar bo asiriba ino pamati tahun 2000-an awal 2000-an tokom lagu suara tenor mo tidak atid it yaw ni bantug gendet akakawa sa suaran asiriba piatinan nga sinumimban di koriko tadi jam 3 at umur tokay nadi ko ngid ang akawas kukulan nga mo nandig jadi puji Tuhan mantadet iyo kayo it ang sihat po puji Tuhan to mantada kasihatan tahakan na kinoraingan mila dati gunoon na mamarayaw di siya iti na pa di hara masaala pamuhaban itim ay agumo na hit intang mintong na padila. Oke, jadi mumbal lagi at iyo kayo nakago kago na po Zoom ta kondo iyo ko na mati manandig. Baino na po hom intangay dati isuang Mazmur 34 ayat 16 gisam 19. Matoh no pa kinorahingan nga paingintong kumad tulun di paintapot. Singkakat no daw yun singkakat na monotos. Matoh no pa kinorahingan nga tertuju paingintong kumad tulun di otopot. Talingoh nagisyo nga kumad giyak diolo di makiuhok. Nakurah to aparlo ta kamamalahaw kinarahingan. Nukad dilo. Nakurah to aparlo dat iyati no pa nga paintapot takod idapan na kinarahingan. Do kana pa dilom mato no pa kinarahingan nga paingintong tertuju kumaah di tulun da otapot. Nakura to sumambayang takay kumakinarahingan. Napay giyak dati maya di sambayang nga pairangawi siyo. Ay kita ko di la komen na WhatsApp pot aaw kabgi.
Isay na po dako itako kabom mumbal po sumuliwan sumuang kago. Ino pa iling gatahakon ko di nga muntok karati to ko. Ino pa iling gat siya sa bolumbor siyaran to ko di nga ako pa katimpun iti ako pa ko on nila video di mo. Masti pakirimon pa sa belum on. Tu ko on kuno po, ako na mila pa pakirim. Jadi iri pagid saya kakirim ko tilambusan na po ako mong kabiring nga pare. Mungkin dalam lebih kurang 10 saat, teka 15 saat ang okab nagi. Jadi ano po okab? Gulian na kagogi. Montakid dit kombolutan ngay, saya radat kasuang ko piling forward, irihit klik nga tumitik ko pin no kasuang lah. Okay, jadi nakura tu perlu tako dat point topot i depan da kinarahingan. Kaposian dati point topot i depan kinarahingan. Poingin tong i kinarahingan di tulun-tulun di otopot kaposian. Point topot. Ngan pa rin kasala nga poingin tong i kinarahingan. Montok dati inapay kaposian dati nga kapihunong kumadisyo. Jadi haro duo penimpunan dahil kumoiso nakura tu ralan keposian na dati nga harus menjadi orang benar. Nakura tu pentapot ako. Tu mata no pakinarangan nga paingin tong ditulun di otopot kumadaw. Iyati nga iya di bo. Osanong napay tulun kumadati manahak ta na perhatian kumadisyo. At tutunan ta na pa'y tulun, nuno na pa'y boras disyo nga kita memberi perhatian. Iyo nga iyo di. Haran na po WhatsApp do kayo, WhatsApp personal, pribadi. Ngon ko po klik ko ingaran do kayo, intahan ko. O kita ko na po ay tulun.dm asanang ako na minguhot nga scroll intangan ko apa yung suang hingga group DM uhotan ko nagit hingga isay kagyati kangko ano pa siya pa yung suang nga anuan nga tawaran haradadi ti group pot WhatsApp tay ko Telegram asan arahyan kana po bergabung boleh Jadi sedangkan dat tulun nga mengintong dat isay to ko. Isay to ko. At tutunan po dati nga duohi. Asanang perbuatan ni siya kaamo. Asanang napaperbuatan ni tulun manahak to ko perhatian. Miagalit mambalot to ko bo. Nga ano po asa ng perbuatan siya, manahak to kay perhatian nga ilagon dati. Jadi, ikamondat kada to ko pa sa duo. Mahanto ka na po borasan okon, piya ka yun di kinarahingan nga kasasarahan to ko, labi kurang nga yun di. Sa ira ano po, pointa po to ko, anuan to ko kinarahingan na perhatian, to asomok tako disyo. Kaboboyuhon dati nga pentanod di kaboboyuhon disyo. Jadi ilo nakakuan dat iyati na po nga tumupot tako. Tulun sa pitulun po nga inapait ang tapot ako kaboboyuhon. Arahian tako kinarahingan nga iyo di hilo bo. Kana po lago dat ciptaan tara at di tinudi nga iyati na pati nga tulun da kinarahingan. Tadon to ko kinarahingan. Naborasat kawarga negaraan to kapya nga mantada suruga. Jadi ilo ano kakuaan dat ilo na po tadon dati isay to ko kumano pa nga ino pa ikaboboyuhon pananudan dati nga pentopot na da. Lolohow dati
Sambayang-sambayang dati, igiak-giak dati, keluhan-keluhan dati, pongongodoi dati, kumakin rohingan. Nga, kana pod hitihom ayat 16. Taulingoh disio, kumagiak diolo, imakiuhup. Iati tulun sapi tulun. Harana po'y pakiuhupan dati. O kani kapakadada to ko. May rumo. Haradadi pakiuhupan ko. Sekirad haraan tayangon. Sekirad tumutud ko. Mangumo, mangurak. Tay kanunu. May takay ramot. Makiuhup ako ka. Iati am kinarahingan. Rumamut takay kinarahingan. Maya dat sambayang dati. Ipiay ko boborosan dati nga ilo na ngay pararamut dati kumakinarahingan. Taulingo di siyo. Korongo dit giak lolohaw dati kumasyo. Okay? Turos di siyo. Sumaap tulun-tulun dit momonsek karaton. Paingkura turos dati dat ako ato ko orohian di sosongulun. Paingkura ko manahak dat pangitanan kumaditanak serad mamisunod ko da inapoy perbuatan di siyo nga akangam. Hilo to kan pag gereja ki. Contoh lah gereja. Hirih to ko din mimbar bertugas. Ina po'y tanak nga arohian ga may hirid dati. No koing kakato mo tisyo. Koing kakato siyo. Mabil kabil. Mirop kirop no mato. Dat mintang dati hirid mimbar. Nga no ka dati. Paingkuro. Katilo ka. Tiko kadit poposusuay turos ki. Poping gurang poping kayo ano la talingo harap kayo la ko poping katalingo. Turos na po dati miloh to ko popakito dat mogadu di tanak ki. Kada bora sa tanak nakalotaw sa pilohing-lohing nga ina po turos dati nga miloh popakito iati na po nga aorohian. Porados baturas ki el liberty. Intay da turas si sawod ako porados kamo. Porados po nga ay si orahian di denda ki. Mas din it paingangis dag ya. Jadi kada borsad itang anak iati piad it sa pilohing. Yakod imi karuhang. So serius na paturos. Jadi serius sa malayo ay dusun. Paintungaw na paturos. Na siya orahian dati di. Painaruh na pati munong. May galit munong gatan taburoy. Na orahian siya di. Paintungaw na paturos nga kaya dan tungaw na paturos ang paingirak. Kimati dan tungaw. Intan pagi nga paingka ay tingaw. Inapay kabang nga painsanyum. Tilo. Paurados na paturos papakita dat ay siya arahian di perbuatan dati. Okay. Pakadada na po siya akairak, akangis, serius si turos. Kadang sambung ay batul ki. Serius na po turos nga papakita dat ay siya arahian. Ina po turas di papakita dat sumaapi siya dit tindakan dati. Jadi ilo pia pangingintong nga manahakot kapailan.
manha kataguran de inapoit kaboboyuhon dati itindakan dati nga korohyan. Jadi turas sa pangingintang pakinarahingan nga sumaap di tulun-tulun di momonsek karaton pangingintang di siya. Managak na gid pamuhandaman diolo mantadahitid pamagunan iti. Jadi sorohon na dati dat sayra na po sapon na kinarahingan atulun di sumap daw ringkas sa pula dilam takon na hinaditi pamagunan ki tagakon ngon na po napasan data kapila nga sakirad salamat ataw tidak nasalamatan ni sumap di siya. Yo gyangan no di sumap no po dia akon ni ko pananud nuri ki. Jadi sayra na po dat momolhaw iti point tapot tulun do point tapot kumakinarahingan orangaw di siya. Jadi indua da numan suguto mantada ayat 16 ilo matoh kumatulun di point tapot talingo korongaw di lolahaw di tulun da point tapot lolohaw di lo itulun da point tapot nga orongaw kago isu ang ayat 18 nukad hilo popoydu diolo mantadet insanan at kainggaritan. Nah, hilo na matidila kamayan ko pelajaran na pabay na nga tidak puas hati. Puas sa ginawa dati. Ayat 19. Kinarahingan na pati nga osomok umatulun-tulun dit nga tipo o ginawa. Manalamat na gisyo tulun-tulun dit namumuk ka ginawa ramok jiwanya. Kaya jujur ke puri mananda ko paiduan kau kinarahingan dat mantanda ko yung garitan paiduan kau dako pangalaman umpaing kura pangalaman dako karay tilat patah hati kakacewaan na bulobo nasiwa kecewa patah hati ramok jiwa iti na po oritan na po dat patah hati ka gulo na po sa roda ti nga putus sinta nga ogu muit awayaan datid pa kura ko nila patah hati atumbayaan ako dakon ko iyo no iyo kayo nga kawaya ko harohot kombalhead insan nga siyaw do oretan kula tumbayan ako do agumutulon ako tabulod da maginaw ti ako na kayo isay tiso do kayo di nakawaya iti nga tumbayaan ako do nakatipu nakapiyag ginawa do ko rila siyaw di tahun 2004 rin ako na silap ko pero rin siyaw sa kira na kain talang kagoy ka puri manandat kasinduol nga tumbaan ako irini katipu da ginawa jadi anta ka na po di maharo camping porque mahantang anak ringkason kula iti sangulo na tanak tandu ako na asilap nga minay tanod anak tunggal golid lebih kurang 12 tahun nolondod anta kanidi kolondodom minidupagun
Saraho na dakod paing kukurahi mo lah hingga tumaguang. Isiso nagitanak. Katangkiad. Dadid pinabuhat takaratan ko. Minay tano da activity gereja. Iya ano pa kawayat di kukuro ginaw no. Ay ati po o ginaw no. Tokoy. Iyo ano pa kawayat di hom. Miagalidit tumongkiado kuno pa kinarahingan. Hinggo ko di Tuhan ka. Hari tuhot dati di mo. Hinggo ko antakan di ka. Di mana Tuhan ka. Amakon ka irino. Gumu ikakatsiwaan na isuang kapasin dati. Kadang-kadang kat kapuriman to kad ahin na kinarahingan. Mihadihad to ko pod hinggo ko ka. Itong Pinay Wilson hilon na haba. Nga siyaw to. Sa kirod. Kayong bulay kagoy katipu da ginawa nga. Ino pa'y lansanan dati. Nakagirot na ginawa na ko. Muhat to kad hinggo kinarahingan. Iho sendiri. Gisam mo dando. Ila na pa dila ko ki. Hapon na lingos. Muhat ako'y kinarahingan dat. Manamboras ako ti boras nun mo nikid ka suabon. Nakura to alaid ta mo dalingasan nila dila ko ka. Isa hiti na patampa ka dila. Nahampus. Nahampus sa gandas ki. Arwhay ako nadamon ang digditino di ba nga. Ngoyo ako na kaguluhado idit. Bonjela. Sasanang iwadanda mo. Mila na memboras. Jadi iri pa ikaman ko dat ay kasiyan na siyaw di nakawayad di. Nga iri na isa at contoh dat sang kurok kasindualan sang kurot atipu na ba ginawa di. Ila ni kaman na atipu ginawa ki. Iyoho nagigit mamusaraw ako nagid iya di awayan ki. Kuno katarimot iyoho. Harapon to kod agirot kasari ginawa di lo. Ni ko pa irong odit eh. Siyaw kumadit nantakan lah. Lahid na rin nga. Tumbaan ako kasindual kasari ribo. Nga no kadhilo pakinangohon ni kinarahingan ni gihak dati. Lolohaw dati kumadi siya. Okay. Jadi agumo iti kasindualan to ko. Atumbayan ako miyagalit iyo ko sendiri nga haro higisam bodondo ino pa'y kasindualan ako nga hapon na lingos. Haro nag-iipigil pagilitan dati. Haro mantad ka haro kasindualan. Ino pa dihit kampayan dati karikatan dati kainsamakan dati kumakinarahingan nga jangan tidak no. Hangat-hangat tay ayam po. Akon na di ko 100% kopiyot kasandihan kumakinorengan. Mantadidit na tipu na sinduala na ginawa. Miyagal, bagyan di misisinta iribo. Teka imi karuhang. Audutan ko na po di karuhang nun. Ngayon ki. Ina pa'y katumbayaan no kumadi siya. Jujur. 100%. Paingkuro siya makimaap nga. Okay, siya kasi maap ka ulah. Ka. Nga, inapohit. Suwang ko piya ginawa. Nakakuri-kuri na hit ko. Nakaturun na hit. Katumbayaan no kumadi siya. Okay? Muya, tibagyan dari gumuli kago. Nga man tadi kinatipuan na ginaunod miya galidi. Tokoy. Ya di asusan na bo. Okay. Harata kita ku tampinay Jen ani. Haratan ono matanaku. Haros sangulun tinumungkiad. Bukan alang-alang sakit hati saya. Okay. Nga ay mangura. Yati ito ko na pamagunan. Harapoli mo kay Jen ani. Siyo dia. Jadi
Haronahi otipu ginawo mantadet pitong kiadan. Otipu ginawo mantada karaja. Otipu ginawo mantadit harta benda. Nga sorohon na dati it kapagangatanku dati lah. Santob na po lo katipuan na ginawa dati lo. Nga anuan ta ko na po sebagai iso at kogiratan. Ang persediaan dati tumuguang dit kantakan dat lobi kagayo da sumano. Doon mantad ko katipuan na ginawa ko alay do olingo sila also gi. Kang ko di. Wow, tidak apa ka. Tidak apa ka. Ako ni mati ka mga lagi na rohingan ni ringa. Ba tidak apalah. Hari tidak apalah. Oray tan pala tidak apalah. Hindi ko maus kaus bogi. Asal harohit lah kahom. Suwain na matiri. Okay lah. Harno pa ilah. Kotori mo hiringa haramay salom ngompo ki. Hara sisik tapok. Okay lah. Jadi iyo ho. Saya na pod alaid nga baham kuren po ka. Kuren po nga suang po ginawa ko mantadila taruol ki. Nga anuan ko din sebagai iso at persediaan da tumaguang git korolon dit lagid agayo. Iya di mati dilo. Mingat-ingat dit ba. Nunuh pokago ka. Apalagi ka. Kainta lang ilat sakit ta akuri nga ginawa ko na po dihom. Iti nakantat isa ako pailan kumadoho. Paingkurad tumaguang. Mungkin daharo pa'y tarulot labi kagayod ilo do kago. Katosoro ko. Mali pa malapis. Ipanginsasamo da ginawa ki. Nga ata pati mo tigari. Kasindualan dati idon do. No kagadi. Pencobaan yang kamu alami. Pencobaan biasa. Jadi boleh jadi inopohit. Nunui awayaan dati datimpudon do. Nga manahak dot persediaan kumadati tumaguang kakantakan di kago. Mungkin dalo abit tagayo. Jadi ilo, jadi doon tidak apa, kuren po ka. Ila taruol, semua dia, kemudian padi nga semua dia ako. Boleh jadi dahari tarulit lagid agayo ka ilo. Ilo doon na bo. Pagangatan kuno pom di. Haran pa taruol dati katakan ititinan tong ruruol. Isa na persediaan dati di tumaguang mungkin hari taruol dati lobi kagayo do kago. Sekirot agayo ni taruol. Agayo naman tadi taruol ki. Nga iati no hit note. Ini panginsasama di ma. Iati na notus de tumaguang kakantakan dati di. Umbalay dadi tulun da suway. Ogirat pa siya kaamo. Jadi kumadit antakan da temporurulat kasinduol it agayo o inggorit ako na da purimanan. Miya galit anak ko kito ano molingas kinaringan kumadati. Puji Tuhan kumado kayo to. Gisam mo doon do. Iyo ko na pa nga kanudat bertahan. Ako pia alingasan nga kano ko bortahan da isuang da iman da kayo. Puji Tuhan. Iri pagi kamoyan ko napili ka na natumagon. Akan mati ka mo na mo diri. Nga ay lana dati ti pamagunan da tagumutarwal magi. Pamuhan damay na da kayo. Ako kuran na dit ikuohanon tak ka. Ako kuran na dit isiyo. Sudah pasti lain ni siya mo nang kaya da kinarahingan. Nga mantad do kayo it o girot ko kumakinarahingan.
nadakatan ko pian da torwol, ako pia alingasan, o girot ko kasari. Iri na kumon kud, iyo kayo na pam napili na kinarahingan. No kagadi. Siapa yang ditentukan untuk mati dengan pedang akan mati dengan pedang kami. Akan mati ka tamodan da kinarahingan dat tampinay Daniel Salimbat na po nga mati dengan pedang. Tampinay Jen Ani yoti. Tampinay Ain Lina yoti. Akan ko yadiri. Nga mantadet iri na tawayaan dati. Ihati na po timpu dodondo nga milay dati borasan na napili to kay kinaringan. Nga pangin sasamod ko yung matitid otapot ko piyagi. Montak ki haratang paruruol la. Intay pogi. Iyo kayo hit harapia sakit. Paingkuro pia kayong garitan ako. Ko'y arato. Iswangat iman na kayo. Napili ko na bagya kinaringan di. Pagidad iyo haratang paruruol it. Lumingos ko kayong garit. Laid ako nun nakatampus mantada bolas kinarahingan. Nga puji Tuhan, mantada iyo kayo honon ta girot ko. Paingkuro pa kasindualan dat physical do kayo nga girot kayo kumakinarahingan. Panginsasamod ko iti nga atapat ti matiri. Sarohon na dakod ako kurandad isiyo non tok ka. Laid ni siya nakatangkiad da kumakinarahingan. Nga mantadok iyo kayo nongon tagit ang gira taginaw kumakinarahingan. Painson di kasari. Paingigit kasari ko kumakinarahingan. Puji Tuhan. On one na po dati itinupotang parurulo doon nga iso o bayangan do ino pa'y abantalan do kahago nga lagi torwol. Sumakit nagim ata ko na o ginagina dot mongosol. Tokoy orwol ka. Sumakit lagi okon po ka tapoy nara ka. Okon po ka tapoy nara ka itong Pinay. Sumakit ako nagi. Jadi iyo sendiri nga ilo nagiho di dila. Tokoy ang gorit no. Nga sebagian iso ako pailaan. Iso warning. Da kahago na po mungkin daharo atau guangan datid. Sakit to lagi tagayo. Iti nagitinan dati nga porlo ta ko na sumodia Ako di asarom di taon sangira ire. Iti na pod kinoyon ng dahay nga nahawan da tana kumpani. Tumban ako dinad ako nga hare nahawan da tana kumpani ang minipagahaw nga nasilapan nagibagyari bo. Borasan takad nakapagulo hitulun dahiti. Dilaid itulun iyahay minundalid diti bo. Rikot na hit tau ki kayo balak. Ngo naranti sa itana. Ngayon na ditulun kampung ropoho no rubawo. Kadit tau ki hom. Ay dahay ngayon iti tana ka. Ilo na kayo balak ngayon dahay ka. Bah, ay si masala. Pabanaro po, ongoy pangay karadya. Itulod na kampong, ongoy ngayon. Ngayon nakaguran ti sayita na dit kakompungan. Ngoyo nakagud ditulon kampong grupo ho. Ay dahay anuan iti tana, ilo na kayo ka. Ngay kago karadya. Daw kayo nga patako ngay nagimangko. Haro kago tao kiminoy. Ngo nakago iwago hayrantis. Ngayo iro po ho. Kayo hingon dahay ka. Tao-tao numan garano. Kagarano di. Bobos po di. Korikot ngay na di suhakam. Paingkuro pa di sumap. Kumpuni tagayo nga agayo tusin gi. May kamakama nga amahali dila pambayar. No kadi ditulon kampong. Iso na mati bayangan kumadati ti kago. Ako nakotana ahawan dati. Sampo maguna na tahaw ka.
Iso no mati bayangan nitid paingkuro sebagai iati sebagai tulun-tulun da kinorohingan. Ay iso no kanununuay to ko ka. Jadi puji Tuhan tu nawayaan to kalau pelajaran di kasuabon da bay no. Manahakot iso bayangan kumadati. Iti no po katipuan da ginawo. Kekecewaan datid inawayan dati. Nga iso ipopoingat kumadati. Dat perlu to kepersediaan dat tumaguang. Boleh jadi dahara kekecewaan dit lagid agayo dat timput torikot. Jadi haro duo ito modon dati ki. Mantad ko ketipuan da ginawa dati, mantad ko kekecewaan dati. Haro duo himila to kasorohan. Kumaiso, boleh jadi da kaguno po. Haro kekecewaan dit lagid agayo di orubaan to ko. Persediaan kumaisa. Kumoduo, popoingat kumadati, dot kada to kanad aratu. Ilo nasarohan to ko. Karuba to kana polot kainggaritan katipuan da kekecewaan nga sorohon na dati dot iso ipoposadia dati tumaguang dot kaguno pohom mungkin daharot kainggaritan ila sakit kud akoro ho di nadampok kadila boleh jadi dat kagu do pom ilo na pakabangko nga sumakit say no ko ilo iti matoh dati contoh lah iti matoh dati pengkor ta mambasa harohit yo polo mambasa ki harohit helo nagi bengka nagi kapurimanan dati tiyo di popoingat popoilo kumadati orikot na patimpum ko nakakito ya di matiri jadi sontob na padit kasindualan kekecewaan patah hati dati dedondo nga isa ikapoilan kumadati boleh jadi det timpu orikot hari kasindualan di lobi kagayo do away antoko iso na persediaan kumadati. Mantad ko kasindualan dit awayan dati. Popoingat nagi dati dat iati na po nga perlu to kami samok kumakinarahingan. Sumuandi to ka kumakinarahingan. O guli ko dihi jen ani dite no ki. Nukasyad di ano mo tanak ko nakotong kaya dati so ka ako'y mati manumpa iti tampinay jen si Yogi ako'y manumpa nga arati dadit ano na conto isyad iti no pon nakapyo ki nga anuan ko na po lagi tampinay jen nakotong kaya dati so harolimo kinatangkiadan di sangulun popoingat kumadisiyo do ino poy limo do kago nga tumangkiad iya din ako na tipo magunan gi sakirad hopo da tanak toko katangkiada sangulun kinatangkiadan di sangulun popoingat kumadati do ino poy siyam nga tumangkiad kasinduo limati kapurimanan gi nga mantada kinatangkiadan di sangulun popoingat tagi kumadati det tumaguang paingkurah toko det kawaya di kantakan kago jadi ino padi pagangatan dati dahilo nga mantad ko kinatangkiadan di sangulun sumodia toko katangkiadan di suway persediaan toko na po minsamok toko na kumakinarahingan sumuandi to ka kumakinarahingan. Nakuro. Batas sa kinarahingan dahilo. O somok kisiyo kumadi tuluntun ng atipuan na ginawa. Patahati. O manalamat na gisiyo
ditulun remuk jiwanya. Harot ay siya pa irang auditibo hitidibo man ko sari tawo kada ako nga sari tawo siya akita ko itong Pinay Daimin Kansaloy hinay siya dito ko nga kadada harasang ulun tanakwago messenger ako na siya dit kanihab kaubasan ko na po namiyati na kaubasanan ta ko bo atutunan ta ko na pa itulon sa kirabudjang siya gulo na paduhatan no ngano no kusay na pa yung ano uhata gulo na pa nga ako kurnay sumandak ka jadi may ko na siya uhata ako kurnay sumandak irihi kata pertama kita minay ako kurnay sumandak ka to kamu siya natipo o ginamo subo ako na kayo isiyo nga itaros tarang nga itinapakamayan dat kasindualan na miyuhang-hang tangkiadan ko na po wali ginaw di bo nga no di mandat wala ginawad kumadit tulun di aopus dia montakit putus sinta hare kanta putus sinta do hiti pagilitan dati tibogi montak da kayo iputus sinta itinongkiadan ko iyo kayo hinuman putuso wali ginawo ngano di mandat maginupus di tulun da aopus dia tinongkiadan ko pag di mga ay siya opus dia no di manud opus siya manudok ko di taasan ng iti nga papakita dat inapahit kasindualan dahil nga papaingat nagidat kahago buli jadi dharo pakagoy kasindualan no ang papayla kumadya dat mangwa na pakago puntid induo kayla ka na pa yung kurat tumaguang iti kasindualan dati ako na papaingat papaylo kumadatid hara kasindualan di lobby kagayo da kago nga popohondom na gidati dat sayrad ontok kago kaingat kanong pa yung kukurat tumaguang sa kira na patampilingan at pingasat galibang patahakon iti pingaso dia nga kaylo kanong paing kukuro ralan nung mangilag do ako sondot yun di mga jar susuhay nga sarohon na ako man na ako timbang ang paing kurag patako not pingas sa galibang ka tampilingan na papingas galibang patanon nakago pingasawanan nga napadilo kaylo ta kanong paing kukuro ralan dot ako sondati paladeng iti pingasawanan iriho nga ilo iti palajaran dati di kaswabo na bahay no ilo kasindualan na abantalan dati popoingat popoilo popopurimon manudok dati paing kukurod ato ko asindualan dati putorikot aunsut kan padhiriluang nga tumalib ko na gigi ina pa'y kinaunsutan no di kumainsanid di popoylo kumadati popoylo kumadia gumuli ko na po nga ako aunsut kago jadi ilo na dalo mo atapot nagidharot katipuan na ginawa dati hali kaya panano to ka kinorohingan nga popoingat kumadati dot kumoiso kada takonad arato kago kumoduo popoylo kumadati dat iyati no patim ang alamok haro ko sutan dati haro ko tampisalon haro kagalamon dati iri no kakuadat opor luto ko dad sumondi tumaid tumanod dat kinorohingan
Jadi nakauni na di alam. Ino na manok. Memporok nga sa uni-uni. Puji Tuhan tuh anaru hipamadilo pelajaran ini. Aku ino kasadia lu tepat kapian nakodop aku di misusuam. Konsiko mantadot sokadung dati isuangkat kay sisan ni kasobol na bayno. Insan pod mo nang kasiyaw ako mantakit. Ngaran-ngaran doon ng oraitan. Mungkin na naimbulayan kaguhi kasindualan do kayo. Siyaw do kayo. Nga iti na ti kapasyan dati. Okay? Sayra na pod oraitan to kakaguhit. Lahi da dati nawayaan. Purimon ka nga. O girat ko no. Kano na kairak. Natari mo na da ko'y kantakan na gisambot milad kasindual da kayo. Oraitan pa kaguhi. Kamoy na nakasadya to ko no. Iri na ipanunturukan ni dito digi. Nakagirot tadi ginamo. Jadi puji Tuhan mantadot kinapagyampayan dati. Insan pakaguh dat. Konsikaw kumad sa kadung da kayo. Mantakot titungkap da kayo. Titungkap dati kumadi pasar senjong. Hari Selasa na matibay nom aruhan ni hari Sabat. Ato ko ilanom nunutopik kaigitan di siya Sabat tabay no nga. Ay to kung pakito nanday ngingis siya. Pakito nanday ngingis siya bay no. Mantadidi sandih to kanok makinarahingan. Isiyo na korongaw, isiyo na mintong dati, isiyo na giit milam mga hak dati. Dat ato ko no, atipuan kago ginawa kumenduo. Okay. Magisusuay katapurimanan Toriri mo Dato sindualan Kada katongo Haruson lihon Haruson lihon Nong gitambalut Yesus kasasalit korongo mamodui Ay soko iwan Sinamundaw kadang ketongo Yesus nason lihon Kanang misisa takad iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga. Kasuabon diti insan pod on sikaw yahay kumadia. Tuhara kasari kasiwatan dahay dat nakapagyampay kay sisan dat kasuabon na bayno gisam man nalimpupusan. Santab dinawayan dahay iswang pelajaran nga papakito nagi dat isay ko sebagai kinarahingan di apatut dahay da sandihon. Iya nagi kanu dat mangigit dahay mangsasamod dahay iswang kasindualan do kaposen dahay. Kasuabon diti Tuhan berdoa hay mentokot. Tulun-tulun nu jemaat nu di iswang masalah kesehatan. Harap piro-piro hinongoroy tanat kombolutan di oporlu digitan na iswang sambayang. May nila anuay da semangat gisambot paing kuro
kasihatan dat naway andelo nga sumon di kasarelo kumadia sekira minta korhianu may nelo anway dat kalingasan moy do yelo nga kanu dat jumadi dat wayoon pelayan nu dadamot iti pamagunan berdua ako lagi munta ka insana ni makikinongaw dadamot dat pagindalanan do posen do bayno isu nga karaja nuno pa buruan diolo nga isiriba kaseral do pangintangan ang pangahakan ampunan do sa dahay tinasambayang dahay isu ang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Kaya kung sikaw dat kinapagyampayan dati di kaswabon na bay no kada dati lihuay dat kaswabon na swab nga kapag iruba ta kakago okay? Hinako po sanong swabon sanong pendalan dat tugas-tugas karaja da kumat datadaw da bay no